Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ikun sama juni, kibasa syabar joga jela, tambah kibasa hapo ka North Eastern State Borokoi, menekasni lasdang ban pediang ya kecingwan pai jogi syapo kejela Meghalaya. Ke total kabangiyo haduk menek sipor kalau arpa praprosa mut ke balawan pai napo rata syara entry point laipu armut na bernihat entry point arspa sanmut napo budget duba entry point laipu daimut bat napo tikin kila entry point pramut tolok patutal tolong arspa praprosa mut bat kabang smokenat banyatuk yapi hadir beri set up ikini ke entry point yakini tolok la screen bah la test bah bat kiba room mentakasi indon manu menurut kiba don kesumdon baki don Beijing ship kejing kriak kejerho lani kasain baki don kesumdon hari di bomchat plan kabat kejo tekupta yakini bro arpo pramut ngilapha be yati syalaka jok majo kesnom syalaka jong ye rengkat bat katu ko oda kabang ia labha kertang na kalian joka health department bat kata lomba ki hapan lek na du minta kasni ki hap ban garanti jadi khat sausni nadu minta kasni khat sausni hap ban garanti jadi bat hakapor ba kidan le ya kan garanti na kwa panyutu ipi ba sarkar kala kitklik ban penbiang ya katir bang tiardi jongki halaka jong kaya kata kadai kebenta kebanengkong kebabangwa ban pentip syekh bajbang nong sok nong jong jelang Meghalaya.